Nĩ thukuru-inĩ wa Jewel House mwena wa Syokimau kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa arutwo na arutani manyitanĩire harĩ gũkũngũĩra rũthiomi rwa Gĩthweri ta rũthiomi rũbatiĩ kũhĩmbĩrio na makĩria. Ha rũthiomi rũrũ rũrahũrĩrwo ndebe ta rũthiomi rũbataire gwĩkĩrĩrwo kuona rũrĩ na ũhoti wa gũkinyia ndũmĩrĩri na kũrũmia ũndũire wa bũrũri amwe na bũrũri wa Kenya ũruoyaga ta rũthiomi rwa kĩbũrũri. Kiswahili ni lugha kama zile zingine na tena hii ni lugha yetu, kwa hivyo lazima tuweke bidii ndio tuweze kuiongea vizuri, kuisoma vizuri, pia kuiandika vizuri. Kuna changamoto pale kwa sababu napata kwamba lugha ya Kiingereza pamoja na lugha ya mtaa imejikita mizizi na wanafunzi wetu, kwa sababu napata kwamba mzazi yoyote yule angependa ni furaha yake kuona kwamba mtoto wake anaongea lugha ya Kizungu. Hivyo basi utapata kwamba huyu mwanafunzi hapati nafasi nzuri ya kulizungumza lugha ya Kiswahili. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Grace Kethenji, nĩ ihinda Gĩthweri gĩkĩrĩrwo makĩria kũrĩ ũrĩa kũrĩ ũmũthĩ. Rĩu akiuga rũthiomi rũrũ rũtikoretwo rũkĩheo ihinda rĩiganu ona mathukuru-inĩ. Kulingana na vile tumeona leo kwa tamasha zetu, nafikiria tumeanza kufaulu. Watu wengi, wazazi wetu, pia wanafunzi wetu na pia sisi walimu tumeanza kubadilisha mawazo kuhusu Kiswahili, kwamba ni lugha yenye tunaweza kuongea na kujieleza na kusoma. Kwamba ni vizuri kama walimu na kama pia jopo la shule tukuje na siku kama ya Kiswahili ili kwamba tuweze kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapewa kipaumbele. Afaa tuichukue Kiswahili, tufundishe watoto wetu hata pale nyumbani tukiwaongelesha mara kwa mara, tunafaa kuwa tunawazungumzia kwa Kiswahili ili hili lugha la taifa lisipotee. Ona waciari na arutani arĩa marekinyĩtie nĩ monanĩtie bata wa gũthomithia ciana rũthiomi rwa Gĩthweri kuma mĩciĩ-inĩ ũndũ ũrĩa ũrathiĩ ũkĩhoererekaga ihinda-inĩ rĩrĩ. Lazima wazazi wahimize hata ambao watu wanaishi na watoto wao mchana kutwa kwa mfano, ama kama wale ambao wanawatunza walezi watoto wetu nyumbani, pia hao ni muhimu pia wajifunze kile Kiswahili. Tunaweza kujifunza lugha za watu wengine kama Kifaransa, Italiano, Kijerumani. Kwa nini tusijifunze na Kiswahili? Sisi ni wa Kenya, lugha yetu ya kwanza ya taifa ni Kiswahili. Harunia Kameme TV, Retora Koni Bataru wa Mwagi.